3 MC Wegoji West Mutembe Mbiuki nerite Gavana Meru Kawira Mwangaza kaitene kabati wiki mbere ya mbunge ya kaunti Meru Wengwa atutuma mawakili bawe kenda kwitheria Mbiuki awite Gavana Kawira akiukinya mbere ya mbunge we Wengwa kethira ikamantu weru na kinya kuthereria Meru irure utumiri boki kina kio. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza regeri gwikinya mbunge ya Meru kiumia twitite ntuku ya Ramisi kire gwitetera maite jaradi tangi nayo kiri muswanda jwetano jura ikirwe goro ni munini wa mutongiro baraba ingezi bora kinya wije keneta ZDK na MC Wegoji West Mbiuki ariuga bota mbunge ya Meru bendanga bana Mwangaza aikinya wenga gwite tera antu atuma mawakiri bawe achoke nditango chawe Wengwa kenda Meru akamenya nara umaburi agitaka impeachment tuka Gavana especially are assembly batu eza MCAs kote wakiri tuda kwa tuere nowe assembly wako to representing tukwera to impeaching Gavana kwa unde ndiromba at any given time lila kwena impeachment Gavana kinyaga atuma wakiri mawakiri na jete senate batu as the assembly todikanira na Gavana na mwananchi no nigento live athikire ni mbito gutetera Gavana no itetere. Mbiuki ariuga gaikinya Wengwa mbunge ya Meru mukari nombe gucia thurania nuri kuwira maitia kethira ni MCs kana ni Gavana kagita kauwa bambere nkinya motion yuju eta gontu konge mwananchi kana muringu wa kuro Meru ni abati kwithobwe agochioyoria auga ora umene nuriko no ora uri urongone nuriko itutige sinema chia kwaragania Meru metwe tukenda public sympathy kingi Mbiuki ariuga bota MCs bateno gakwira mukari wa Meru ara umaburi na batu ya assembly tutenoga ikwira mwananchi yoma na itogwete by the end of the day no ntono murungu nkinya tikana na batue murungu ro regoro no wijo umabwetu na murungu nengwetikia at one point akarongama na Meru bakono kweri mudiene Mbiuki ariuga mirandi minene ya Gavana kana iraita kwa flagship project ya budget uchikurukite au kanyumene yonde Gavana Mwangaza akamatera mikia bure akiorota murandi jwa industrial park jora kuria Gavana ashumire kuganara jwa kinyagori twangoge murandi jwa nchukwe kwasye murandi jwa rehabilitation center na kinyamurandi jwa ndam ya baisigiri ijaka all the flagship project chia Gavana this time chionde iboreire and I will not regret saying this because they are with the facts. Number one, kuna industrial park area batwi as the assembly to atengire mbesa ya 250 million na the national government ya tonenkera 250 million na nkinyagia na ruende ngiromba nkinya nonto batwe as assembly itougane to funding the project in phases lakini insistire na touga nonto is our major project na ne project tugwetekeria igatethia Meru na offer employment to our youth itwetekeria twanenkanira mbeca you at once na twevera so many other programs nere ya Meru industrial park tukonenkanira mbeca ikinyete na project ite no mbeca cianenkanino ciothe ithirere niambirie kurutira mwananchi ngoge kwina Vaisigiria dam which is worth around 49 million iborere kule na kura ikwachi with substantial amount of money kule na rehabilitation center iborere nkaoriende these other sub-counties kana these other constituency in this great county batena haki ya kushare this flagship Kiripotrate tosha weru reakwa rietwa ni motuge karo